Tuambotia na nangewa ya utetini kana Simon Mavii Kituku Kuma skuluni wa sekondari wa Kambusu ila ye Matungulu ni umwe wa amanyiwa alama nekite nesabyu va Kenya itina wakwithiwa nthini wa mutiani wake wa umina kilasi cha nyanya wa Kcpe Akwatie maxi manaili mamyungweli na imwe na itina wa mausungio ma mwaka huu mutiani ni wa Kcse abiki yana ukwata ubano wa B kana grade ya B ayelesya mathina kibathukanio ala ukomanite namo muno aisoma na kwinuka kila muthenya aseimake mena ukwati munini na yu ona kwithiwa abitite nukwenda Utethyo kubikia kulika kimanyisio kinene cha university ni kana aende na masomo make boni mutisia ena ingewa manyiwa kundu kivathukanyo ni maende na utani ya mausungi wa mamitiani na laithiwe yatangaswa o matuko mavuthu indi ni vatonyeka amuma manyiwa makethwa matena utanu kana makethwa na mesilia na mokulyo maingi itina wa kwithwa maundu maki ukwati maende na uvinyia asiya ingi na ala maende na umbanisia amanyiwa kuthima skulu. Simon Mavii wa Kituku Kuma utuini wa Kambusu va Matungulu yunu ende na isilia na ukomana na maumu maingi kwithwa makati wa amanyiwa ala mekite nesa na vikie na ukwata mausungi wa masomo mutu wa kimanyisioni chayo luka na university. The improved students in Kenya balana akwati 221 marks in Kcpe na akwata min grade ya B in Kcse. Suwe yuma na kuthwa na muthenya kuthela nonge kwambia Simon ndanesa ukwata ilovia se uvikia na mutu wa skulu nae navata munene kana wendi wako yanise ndoto siake itina wa kwithwa ye kithito nthini wa masomo make nesio kitokwata sponsorship kuma kwa skulu ndini wa mwaka kwa mwiso wa form 4 nundu ndini wa ni form 3 na ni form 1 nene kala musiko epinda yasa ila changia ibinda yu kuperform kwa kwimba kwikuvuku inya kwa akona we wowe mamboka wende ngana employment ya kuna we usuloko wa kwa mamboka fayimbe kana tina nundu unless kutewa kindu yubumosi ni school pocket mbesa ya school itonya kuoneka nundu employment kwitu kwa mundu wa masala kindu cha Mavii elesya kana kisomo cha kithito na mu maingi kuma munini kuvikia yu asimake meno kwati munini matena mawe manene ma matonyethia kwata ilovia sia kuendea no musomethia thea kwa ni bundi na we wo bundi na mwezi uka kwa kavinda na mavinda maingi wenda netha yani na in my school fees ne musikwitu ti musie we udhimwingi lakini no twasie taswahili walala hoi thino unenanya na mwalimu nene wa skulu wa sekondari wa Kambusu Samuel kithomelese kana mutu kwethitwa islamu maingi thino wa masomo make na vikiana kuona kithito chake na kumunenge mwanya wa kusoma na itina kuisa kuona mosia o maseo. We have no matter how the marks the students get from Kcpe, we admit them. The challenge we have is the low esteem. These students, they come here with very low marks. They believe that they were just been thrown here for studies, but we encourage them. Every year we close the school one day, by special term 1. We take all our students to university, Kenyatta University, for career guidance. And when they arrive there, they ask, principal, is this the gate of the university? And I told them the gate is waiting for you to open it. In 2019, I found that most of my students are coming. They are trekking. This is a hill place and it's very cold. And they truck, they come, they have not taken anything. So we have solved that challenge of hunger. The other challenge is fees. Now, being a day school, we find they can afford, despite the fact it's only 3,000, but they cannot afford it. Kwithwate wa mbena wa skulu musini kwake aseimake no maende na udhoile kwa mwikula nyamesa kukwata ilovia sio musomethia va maende na wa Utethyo kuma kwa tongo ina silikali o mwana ndumango yaluna kuanise ndoto sia mwana wo ulawikite nesa. Na nilikuwa ninapitia changamoto nyingi kupitia kutafutia huyu mtoto chakula, mavazi, school fees, si kuwa na kazi yoyote ya kufanya isipokuwa kuenda kwa shamba, kulima, kupanda boga na kuenda kwa barua kwa watu wale wengine. Hata chakula cha kukula hizo zote
wamepata changamoto kali. Withia wa wendi wa kila mundu kwenese ndoto ciake nthini wa mundu kivathukanyo kivo kisomo nonginya na mwala matena utonyika na matena ukwati mwani wa kwenese ndoto cio makethwa maikulia utethyo indi tha makavikia na ukwata utethyo unawo ukethwa ni undu wa utania vilingi wa mavo kuma kambusu va Matungulu kaunti ya Masako nyeni Toboni Mutesia.